Ben mun pada suruh milih laki Abu Lahab, laki Fir'aun, laki Nabi Nuh, napa laki Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ni kebini na dua. Lanjut boleh lah. Makin lemak kalau masuk surga tak benapa. Ongguan bu. Sapa andi bini ngako kak reka. Makin biar Nabi ni lemak kalau masuk surga tak apa-apa ya kok. Mancing laki na siapa sandi laki dia. Apa jangan ngajak ngako pun tak nurut andi ini. Aduh. Kalau masuk surga makin lemak iya setia. Pas coba di kisah laki temu cacetan bendring bini lain, langsung sekali terucap tak akan kuulang lagi, walau kau memohon mengharap padaku. Bukankah dulu kau haramkan cintaku, begitu angku pendirianmu. Tak nemu tisu. Mak nangis songkum bian pi. Mangkana je pun kakak gula se Jakarta. Gula kan di kakak di Jakarta. Kakak gula tu mana tubuh senikah. Walau makan sederhana, ikan asin sambal lalap, ya kok. Ikan asin kok gerem. Walau baju sederhana, asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga serta istri punya 3. Itu sehat atas bawah. Cihuy. Cang ni binian lagu papan tak kaya je kok. Tau le dai je bu. Mun cangkek lagi cocok lagu dia kena kok. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Al-ayah sadaqallahul azim. Ajunan semulja Kiai Haji Abdul Hakam Masduki, pengasuh Pondok Pesantren Cendana Mubarak Kadur, dek salerana beten kaula amul jaki. Ajunan Kiai Abdul Hadi, Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Larangan Luar, Bapak Saliman selaku Kepala Desa Larangan Dalam, saya kesempatan mangken hadir. Cuken Kepala Desa Larangan Luar beserta jajaran aparatur Tisa Epon, Bapak Mujib selaku tuan rumah, tercukan pengundang Bapak Haidar Ali ben sateja para Rabu, hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dek sateja ajunan beten kaula amul jaaki. Sebelum nyuun saporah mana biten kula de pang de kak dinto lambat. Aslina beni kula saya lambat, tapi sampian saya kak kantong ada keluh. Cak saking ambian berangkat marina asar nyaman kula depak ngakan mole besaparin. Wai telpon ikam pulih ki puru bi Pak Sukri barang bi selain keng lapai tergeleter tak ambu sekali. Dia tak ngide tedungi mobil kula. Padahal kula pada Rabu tedung ni kecomai mobil.
mun tak tidungi mobil dia kata bisa kada dapat ke rumah kedi kol 2 nek kada dapat ke compok kedi hitungan itu pahe kecok ada i ha jagai jak di ngiding ampo leso ampo de iya ro ngiding aja bakeng tedung jaga enak grup nampian di sampo de iya beri mare beda sampo de ya aku tak antar ke bioring aja torot terus lagi mak lepot ton budian ke kejiu jadi dan gula tak oning jadwal saya masuk ke ada ni kasih ekak dimat tapi pagi ni ketan gula gela daerah terusan Banyuates Sampang bun berengalam cak gula keluar duhur kol 12 telot jam kak kantor ni kata ambu sekali gula sampai makin duhur kita apa jam ya apa jam ibun dim mayu tina deki jamaah takhir sepenting acara ni kabeh nototin geluk deki jamaah takhir kita apa jam gula magi duhur pokok gula ki puru ni kaderi nak santak mobil dari barak kak kantor takut tak ada pak kaderi nak santak bana mobil ni keempat tu kebun terkapi bu ha apa jadi tak langkong saporana atas keterlambatan dan guleng ki semoga ikhlas ajunan adente ajunan bergelak setuju kalaban lebih banyak tuju lebih banyak adente kencerna juga lebih banyak kau dicak agurunggung keng temu dia kau tantar alah itu mau bi gulam bian cak lesos adente itu mau ya patuju dia beda securung ngoncur beda sekultong ot betul lo apa bi lo apa enten lo apa terus iya cak dengan bergelak ke ngambian lo apa mun saya ceramah Khalil Yasin bebas sembian dek remak boy bebas curung ngoncur pada kultong ot pada bebas malah gue lekuk mun beda pengajian boleh tanya aki siapa saya ceramah Khalil Yasin ibu bental ben sapok kapi lapah tedung kapi yu mak le salah tak oleh ilmu mi itu paap saap lekam ya Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad para rabu sesangat badan kaula mulja aki mangken gak dinto acara Saibu Areh meninggalnya almarhum Morakyat nggih oh dia siapa bener dia bawa ayo patek nak kapi mbak Allahumma sholli ala Muhammad semoga kelaban acara haul makin nikah almarhum Morakyat sareng Allah yang kak derajat esapora sataja tu sana etare masataja amalah ben kelaban barokah haul sehadir sataja lancang umur paringi sehat jasmani rohani paringi badan sekuat untuk ibadah bila abai saya mantar husnul khotimah mantar saya adilum kabadaan to'at mon parlo mantar saya tepak hari Jumat karena orang saya mati tepak ke hari Jumat kak dinto ejamin tak toras sekesek sekopur yurfa'ul adab amman mata yaumal jumu'ah cepon kanjing Nabi torai mon beda orang mati tepak ke hari Jumat maka orang ini kata kira esek sa ilum kopur cepon ulama bisartil iman sepenting saya mati ini ke andi iman pah mati hari Jumat maka mati Jumat mun tak andi iman pakun neraka keng mun orang larangan luar orang larangan dalam mati tepak hari Jumat pah ngiba iman kanjing Nabi saja minta kira nyeting ke seksa kubur amin teron apa tak teron mati Jumat leku le makin kan ki kemis bu le kocang teron mati Jumat leku maksud benih Jumat leku tinggi gitu akhirnya mentermati Jumat boleh benih Jumat leku benih Jumat boleh menter saya itu budian menter budian
keng menter tepak ke hari Jumat keng cek mati bareng ada sing ngalia lobang jadi ten genten Jumat ada tengah dua senikah Jumat ada tengah dua senikah mun tak mati cekel jadi gula ku mun ngunceng Holil Yasin bening ngunceng ceramah nguncengnya kelempian je jadi bi gula bele gelu mun saya glowing torot mun saya ker patek ada ya ulah bisa kabin tu nenek Bemun tak kuat nyong ke atas sebenarnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang ni kebuk tak ipangki mangken. Kula ben sambian ni ke mangken kak seselamat ben tak selamat ni ke tak ipangki. Ala haddin sawa pada kapi. Kuat ada bu Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada bu pada Rabu. Innamal a'mal bil khawatim. Innamal a'mal bil khawatim. Dusun apa kan tuh? Harah posang. Picapi. Dua. Picapi telo. Bah petis berarti. Cak dua bayilah petis pas sampai picapi telo. Nah. Oh picapi telo. Kanjeng Nabi ada bu senekah innamal a'mal bil khawatim innamal a'mal bil khawatim saong kuna kalako na kaula ajunan ni tergantung din budina tergantung pasedana semangkin ibadah cak sombong gelu belum tentu mati na selamat jelas semangkin ahli maksiat cak ini ate tore abadi ke Allah semangkin banyak kelakuan coba kula benajunan selamanya kita dapatkan gerungan pabanyak itu sana pabanyak yang aku coba keng munnya kita dapatkan gerungan kula benajunan pakun ki beda kesempatan untuk selamat amin keng munnya berdapatkan gerungan para Rabu orang ni kemakila atau beda maki abal dia ni kata iterima sareng Allah lembak beda orangnya mana Fir'aun oning Fir'aun hah ke Fir'aun tahu ning oh iya pada ya jangan pada tahu ning Allahumma sholli ala Muhammad Fir'aun neka termasuk orang saya masuk neraka tapi bini na masuk surga nyamana nyai Asiyah binta Muzahim ni kebini na Fir'aun na bengkes kurang ngajar seporah benih bengkes kadur benih Fir'aun dari kurang ngajar tapi si bini masuk suar beda sabalik ke Fir'aun Nabi Nuh selake masuk suarga si bini saya masuk neraka mun Fir'aun selake masuk neraka si bini masuk Nabi Nuh sabalik ke selake Nabi Nuh saya masuk suarga si bini masuk beda saya masuk neraka kepi Abu Lahab selake masuk neraka si bini masuk mbian munda pada soro mele laki telok ni keumpama laki nampian antara si telok kama angu mele laki seenga Abu Lahab mele laki seenga seenga Fir'aun napa laki seenga Nabi Nuh bini na masuk neraka bu mak mele Nabi Nuh mbian hah kung tamelo pon beda si nomor 4 selake masuk surga si bini masuk surga pasera Nabi Ibrahim alaihi salam mbian mun pada suruh milih laki Abu Lahab laki Fir'aun laki Nabi Nuh napa laki Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ni ke bini na dua lanja boleh lah makin lemak kalau masuk surga tak kenapa ongguan bu sapaan di bini ngako kak reka makin biar nabi ni lemak kalau masuk surga tak apa-apa ya kok mancing laki na siapa sandik laki dia oh boleh ngajak ngako pun tak nurut andi aduh kalau masuk surga makin lemak iya setia pas coba di kisah laki temu cacetan bendring bini lain langsung sekali terucap
tak akan ku ulang lagi, walau kau memohon mengharap padaku. Mbian peliman kada tak napa mana. Bukankah dulu kau haramkan cintaku, begitu angku pendirianmu. Tak nemu tisu. Bah, mak nangis songkum pian pi. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon mun maya nyanyi ihuna bailang operator. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus tinggi. Dadi mangken orang selamat bentak selamat ni kata pangki pada Rabu. Mangkana cak pun Imam Ghazali tak oleh andi penilaian orang lain ni kecuba, tak oleh. Kita tidak boleh. Dibagi gula ni kah? Sekelangkong. Tuh nih, tisu na bakanto. Ini kaki sanggup mobil lagi ini. Kanan di dua tisu nih. Ini kasih angkaan, ini kasih sangguan lagi. Saya bawa ngucap temu deh. Kita ibu kita tisu kok. Tak oleh deh iya mak oleh kenca dan kaki buk. Tak oleh ki aswara dalam itu mau bikong kok kan kancana pak cong kok itu ti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu sebutan kula muljaki. Mangkana mangken tak oleh sombong kula benajunan seibadah. Belum tentu ibadah kula benajunan ni berselamat. Belum tentu. Belum tentu semangken kau le benajunan maksiat masuk neraka. Selamanya kita ada pak ken gor-goro. Oh ni gor-goro, nih. Mpian mau naudu pahamur kemor nih. Mun ada pak ken gor-goro ni kayak tolak. Fir'aun kapannya beuna ada pak ken gor-goro. Nya beuna Fir'aun de pak ken le erah. Fir'aun ni ka atopet pah masuk Islam para Rabu. Fir'aun atopet masuk Islam. Kengkolan la de pak ken le erah. Islam ma Fir'aun etola to pete Fir'aun etola bi guste jawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza darakahu al-gharaq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Ketika Fir'aun etabang para Rabu nabang Nabi Musa lebet di sungai Nil. Fir'aun taken lem engat teng anatase dalam keadaan sakaratul maut nya beuna Fir'aun dapatkan le era Fir'aun pah ngoca amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Pangeran kula iman mangken ka pangeran na Bani Israil wa ana minal muslimin dan kula mangken masuk Islam. Fir'aun masuk jawab nang Quran bi Allah al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Can pangeran mi setia ke beri demai. Fir'aun make masuk Islam kasep etolak sareng ajunan Allah. Mangkana tore pongki bede kesempatan. Tore bagus thank you, Bu. Seberi, Bu. Semare-mare bon. Seberi ahli maksiat. Saya rasa tak ahli laku dosa. Maka saya niku mikir Bu meler ki ya, Bu. Meler. Padah. Ada orang ni kata meler kebi ni ke andik dosa iki. Ada orang ini kasih tak kelero, manusia ini keandik kelero kabeh iki. Maka orang laki bini kan tukar kabeh, Bu. Arapa?
ring laki nikah salah, ring bini sah. Dimma bodo ring laki bini tak atokar bu, atokar mak bisa atokar maki kiai pada salah maki kiai ada ring tak salah para rabu bener se bini salah se laki sah salah kapi orang nikah andi salah kapi orang nikah andi dosa maka tore pongki bodo kesempatan pongki sehat tore abolik Allah tore pebicek se lemari-mari manter bi Allah isapora manter bila apa sete manter husnul khatimah manter abolik Allah dalam keadaan ibadah amin. Jadi mancer bi Allah selamat kepi amin. Mangkana mun pah bodo ngocak dengan laki bini alhamdulillah kok ke akabin 4 tahun tak atokar sekali leceh bu dimma bodo ring tak atokar mun pah bodo ring laki bini 1 tahun tak atokar 2 tahun tak atokar 3 tahun tak atokar 4 tahun tak atokar haram keng bui kapi lagi bini mun bunyi keng bui sang sapa bu tanggi bu bila biting kelompok nik kan ibu ani bu ni kelompok nik kan ibu kelompok nik kan ibu ane mun kadung oleh cermet gelenon pahenga radio lambek mun kadung budur oning radio sampean radio lambek mun kadung budur kan lebur bu pate elok mate pakai ni saja nyareng cek bi selake cek aja le cek aja tak nyaman kering malau mun keding turut pakai ni sajen san tapi ini kebenaran tohu ini kasih banyak ke timur dek timur arek lancor pah ngiri hah oh ini nak berarti lah engki ini nak bu hari kan tarkap pioring hari bu amin Allahumma njak si amin nungku jika ke bu Allah cak dengan kikir sajan santa amin amin ego wah tepak kering apa dina di pacek saran Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu Fir'aun itu masuk Islam itulah. Maka dulu di Bani Israel ada seorang perempuan yang pekerjaannya sebagai PSK, pekerja seks komersial, pelacur, germo. Neka ben malam azina bu, cek pelacur neka saat cerita Nabi Muhammad ben malam azina para rabu. Keng akhir hayat din budinah neka tempo na mulai dari azina lebet isitung jalan kutak bede pate pengkir somor pate ni kecilan pa keluar ring bini si azina ben malam ni ka ngerteh cek pate ni ka arjeng keng sengino mata bisa pelacur ni apa masuk ke dalam somor ke dalam sepatu na ibuka kek sambil masuk ke dalam somor sepatu na ni ke dari kolek ngembi saya gebay tapi bisa ngibe aing masuk ke dalam somor kek sepatu na ya si aing oge pah pate ni ka iye nomi orang kebi ngocak ni ke orang bini kurang ngajar orang bini papaan takai Allah ada buka malaikat ishadu ya malaikati inni qad ghafartu laha ring bini si azina ben malam je gara-gara ala ko bagus nginumi pate sekalian tang pate iye nomi qad ghafartu laha dosana si azina bi ko sapora kebi amin gofu cengeng macek no orang jaluk teman nemuring genteng kakek bu Allah cak mulai ko ongke sampai lihat setengah jam lebih pah tak ambu biasa aja kali aku sudah punya istri tahu loh emang kamu kira aku laki-laki apaan sorry ya sebini senginum pate ini kapah mate bu azina nginum pate mari nginum pate mate jamin swarga saya bitong bi Allah kelakuan din budi na senginum pate ni sementara ke bersih sonang kitab Duratun Nasihin ibadah ngajar pan parak mati ya ikuda setan pahanum minuman mari minuman pahazina bini na orang pate ibik laki nah mati na mati kafir para rabu. Jadi napa jang din budin nah kebersih so santren na sebita kebu gara-gara mate na mate coba lako maksiat tak nyeting sekali ke swarga ring bini ki puru Bani Israel azina ben malam gara-gara nginumi pate sekalian bi Allah isapura tusan kapan mate bah masuk swarga amin
Azina pun malam nginumi patik sekalian sapora kabeh keng ni kejak balik bimbang. Men bah ngucap, oh munde kok beli patik telok kok. Artena gula benajunan ni kan tak itu mudin budin dan apa selamat dapat tenbuk lo itu mu. Empian mungkin din budin la jelas ni bala ilaha illallah. Pabanyak ya lako tusah, pakun selamat empian. Kelanun, empian ahli maksiat, ahli lako tusah, ahli kelakuan cuba. Keng kapan mati napa sempat la ilaha illallah. Pah mati tusan empian sapora kabeh. Orang larangan luar pah ngucap. Oh ya munda ya kana mayu kana pecuba gelu. Mayu maksiat gelu. Kapan mati ya maca la ilaha illallah. Ya tore bu, ya tore. Punten ya tore. Sampian kor kapan mati bisa maca la ilaha illallah. Pabanyaknya laku dosa. Pakune sapora. Cuman pertanyaan nah, saya mati ya bila bu? Kan nikah saya masalah. Kuna benajunan saya mati ya tak bangki apalagi ngitemu saya mati ya pada Rabu. Korang 10 tahun nyaman sekarang tahun maksiat setahun tobat. Kan tak temu bu. Tak kok kapan tusa kilo bagus pah mati ke ada. Bener. Tak munro Indosiar ruwa bu. Pan mati apa hitemu? Aku sudah tidak tahan. Tolong jaga adik-adikmu. Aku sudah tidak kuat. La ilaha illallah. Ini melarangan lu. Nyerek di sepeda nih. Kue bangki gula ben sambian cek mati sini kata ibu. Malah lebih bahaya makin osom al maut alal fujaah banyak mati mendadak bu. Maka namun tak ambu maksiat, mun pah tak ambu ala kutusa. Mun pah mati mendadak, mun pah tak sakit romo mati tempon maksiat. De emak aku leben sampian. Abu dia boleh katunya tak bisa. Sementara abak dan di bagian neraka. Maka nak tore ambu para rabu. Saya mari tu sampon tore pentat sapora ke Allah ada tak sapora nah. Keng seka ada tore. Kalau kuantu satore ambuin. Gula benajunan setek dentek cuma mate. Manter husnul khotimah. Manter husnul khotimah. Manter tak saya tak kecuali asangu iman Islam. Manter tak saya tak kecuali dalam keadaan ibadah. Manter pamati aku bagus bi Allah. Amin. Terus saya tak husnul khotimah sampean. Terus saya tak husnul khotimah. Bi kula mangken paring nasitung amalan. Amalan ni kamu ni kalakoh. Sampian bi Allah bekal ibriin lemak. Sampian kor ngalako amalan nikah. Sampian bi Allah bekal paring lemak perkara. Oh dah iya. Selok le ketela. Nika tak bisa pemulai kada kak. Oh emsin, tikal kulang emsin nanti biar kau mulai kada nih. Tore. Dan gula keamalan nikah sampai makin pekun ngalak kau tak tu mana bubuk. Bi kula mangken ni pada ambil polang sambian kesukaan ngamal laki juga. Dan kula oleh dari situng kiai asmana Kiai Haji Abdullah Khan Tobroni. Beliau nikah mana bidak kalib santri Sayyid Muhammad Ibn Alawi. Dan kula setiap makin nikah amalnya cek gempang. Amalnya cek gempang lah kona gempang keng fadilahnya cek benyang. Kenapa? Perengaki ben mari abejeng cek kelopai dua akhiring sepo dua gempang tak gempang salam pian ring sepo dua eng sesede nikah selamat sampian ibri ilema ibri berempah keng beda carana atuannya ke beda carana senikah tetimpian pada bejeng
fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selana soko cek oba gelu, cek ender akulih. Jangan merubah sila. Baik sila yang pertama atau sila yang kedua. Iya. Apa Kak Tuan? Nah, sekelangkong termasuk suat kebentol bu atau lembian mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nikah. Nikah ajak di kuli nikah kiba mole marian nikah. Nah, nikah nom. Kiba mole nikah deki kan. Abang nikah mun dibuka ada Pak karo mai cuel tak paju. Pon, nih. Mari senikah. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya nak sokko cek oba. Saya nikah tuan nih. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Beli ipak kaleh kapan nomor lemang pas terosaki. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampian le sana sambi adebu ate sambi amaknai. Rabbighfirli sapora aki kaula ya Allah. Wa liwalidayya ben sapora aki ring tua dua kaula. Rabbighfirli wa liwalidayya sapora aki kaula ben ring tua dua kaula. Le sana adebu Rabbighfirli wa liwalidayya ate ngarte Rabbighfirli sapora aki kaula wa liwalidayya ben ring tua dua kaula. Warhamhuma kama rabbayani shaghira ben kani serering tua dua kaula akati ring tua dua ni serkaten kaula bekto kula ki keni. Rabbighfirli wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ben mari abejeng nikah ibecah serah sing nglakoni ke ben mari abejeng bi Allah bakal paringi lemak perkara. Senomor situng panapa saya bagi bi Allah kutiba barron liwalidayhi sampian etoles nak foto se ngabekti karing tua meskipun sampian lambe karing tua atau man langka atau man kurang ajar kerja jadi itu sampian karing tua bi Allah ya sapora amin gobu sebel deh cengeng yang jak malah toro akimun iatas semangat ibaba pas semangat kia bu iatas lah teke melo pah ibaba tep ke depan aku pak maksudnya Allahumma sholli ala Muhammad. Sampian kordu akhir yang tua nengak ni keben Maria bejeng orang satu akhir yang tua ni keben Maria bejeng sampian tu sana kering tua na sampian lembek bi Allah isapora sampian tak etoles anak setusah etoles anak singa bekte amin. Kula ada apa situng hadis nang kitab Ihya Ulumuddin para rabu nang Ihya Ulumuddin ni kepada situng hadis riwayatake sareng Imam Ibnu Sirin pakwa dawuh Gusti Kanjeng Nabi mabina kana kok nyengku kancana bulan ni kene iki engkau magini kene raja cong Allahumma sholli ala Muhammad.
tore nang Ihya Ulumuddin ka dawu aki sini kah dawu na kanjeng Nabi innar rajula la yamutu walidah wa huwa aqin bihima fayad'u Allah lahuma min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin. Bada situng orang laki korang ngajar ke Pak Embung langka ke Pak Embung munakan demas sakit ke Pak Embung si anak ni kilo sempat minta sapora Pak Benembung saya tidak ada pada ember ya ring sepon ampun saya anak ang langka korang ngajar demas sakit ke ring tua pada munakan kanjeng Nabi fayadu Allah lahuma min ba'di mautihima keng saampona ring tua ni kaseta ring tua ni kebi anak kuambu sakali minta aki sapora bu rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya Allah sapora akhir ring tua dua kula ben kani serden ring tua sampun seta akat ring tua ni sergaten kula lambagi kani panikani serden paniser ajuran ka ring tua kula akat ring tua kula ni ser ka kula lambagi kani pentet to pakwa demun kanjeng Nabi fayaktubullahu lahu minal barin anak si kurang ngajar ni kebi Allah tak tulis anak si kurang ngajar ku tak pah tulis anak ngebekte saya tak saya padahal kurang ngajar ke ring tua langka ke ring tua tak sempat minta sapora ring tua saya tidak ada keng pulang bi anak minta aki sapora itu aki tak buambu anak saya kurang ngajar ni bi Allah pah coret beni anak kurang ngajar pah tulis minal barin ada anak saya ngebekte ke ring tua tetimpian satu aki ring tua na ben maria bejeng tu aki ring tua na beni tu aki hulil yasin ring tua nempian tu aki meni mah ya Allah cak teti berdua ngekok ngaraya lo deh ring tuana tu aki empian kura tu aki ring tuana maka sampian tu sana kering tuana sampian bi Allah bekal esapura kapi kutiba barran liwalidai sampian tulis anak saya ngabekti bi Allah saya dapat tak saya jadi makin aja dosa kering tua kering tua tu aki tak tulis dosa kencak salah paham sampian mulai di kantor baharasanan deki apa gelak kocang kana kocang kering tua dua aki makin lagi oding langka kapan mati kor dua aki tulis ngebekti kok oh ya munda iya kana mayu pong embuk ki odi teng penteng aki gelu ko kapan mati dua aki ku legu beni sani kemaksud beni sampian setuman keliru karing tua tak sempat minta sapora ring tua ampun seto sampian kita lambat ki bade kesempatan untuk mebecek carana dua aki ca ambu huk ben maria bejeng siap maca ki guru ni ke huk Assalamualaikum rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya ate sambil kretek rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira nomor 5 cek gampang ngabu kule sampai makin pakunta ambu ngelakko buk mek polane ke masalah medbudian daripada bisa ngamalaki bon orang sing ngamalaki ni kan nomor situng tulis anak sing ngabekte nomor 2 sampian budian paringin nak foto sing ngabekti kasampian amin Allahumma kanjeng Nabi sadaya birru abaakum tabirrukum abnaukum sampian kor bagus karing tuana anak sampian bakal bagus kasampian mun sampian mangkin adu aki ke Pak Benembu anak sampian budian bakal adu aki kia kasampian amin napa sik kalaku sampian karing tua nikah bakal ikalaku anak sampian kasampian makanya mangkin tu aki Pak Embung sampian tu aki ben maria bojang penta ke Allah nyona kisah pora mun panu sambil nangis sambil mular penta anak sampian budian bekal atu aki sampian kor sampian becek kering tua mangken maka budian ring tua anak sampian bekal becek juga ke sampian Allahumma 2 lah kayak ini kak bersitung empian tulis anak sing ngabekte nomor 2 anak sampian bekal ngabekte bekal macelep ke sampian anak sampian bekal bagus ke sampian jadi mun sampian andi anak meler empian ngak kayak ngak wala kok teman meler kambu ya dah iya angki bu karena saya kelaku anak ke abek ni tergantung saya kelaku abek kering tua maka namun pian mangken pah andi anak ni kak meleng caknya laki anak ang empian keng meleng dia karena anak ni kan noron ke orang tu birbi noron kambu tekku kan tuh mun berenak kanak hebat mun berenak kanak cerdas ku tak embung andi amalan istimewa mungkin ahli solawat mungkin ahli tahajud mungkin ahli ngaji noron kambu mun sepat ni bu anak neron kambu mun fisik biasa neron kapak mun bapak ang mengih make anak mengih ini biasa jadi mun bapak ang hik deh teku anang hok mun fisik biasa neron ke bapak muah terkadang neron ke bapak keng mun sepat neron kambu teku mun berenak anak cerdas keng embung nih kehebat teku mun bedereng bini sabar make anang bener sekolah gitu
teku mun bedereng bini sabur anang pun pernah sekolah tedung dia teku mun bedereng bini wah ngocak tok kikir tok teku anang ku tak mungkin sendal kancane buang kan situng ke atas genteng deh bener nyampit cek tersangka ya maka nempian ke anang tak oleh paham ngocak cek celepir nuron ka sapa iya nuron ka kaki ji talang kong kula ku mun ngonceng kula boleh ni kejak begintar kan Allahumma sholli ala Muhammad pon nomor tung sampian toles ngapekte garing tuagi nomor 2 anak sampian bekal maseneng ka sampian amin senomor telok sampian eka rukun satretanan kurdu akhir yang tua nih bi Allah bagian atina anak nih bagus-bagus beda taruh kadang orang ini kebanyak anak keng ring tua kapan mati si anak beni arbu atu akhir yang tua abe arbu tanah tege tak nyapekeun 3 tahun beda bisa arbu tanah saloke tege tak nyape 3 tahun beda Allah banyak ego berarti bengkalan nin cedek enak berarti Mbian kordu akhir yang sepona bu kordu akhir yang sepona lagi tu aki insyaallah satretanan anak sampean ku kun rukun kapi nikah di ulama nikah pendidikan gula sampai makin bakun ngamal laki tak ambu sekali mi pola nikah mi pola apa terima pejeng makin tak terima mi pola si pejeng deki terima gula pun meriam pejeng ni kata ambu makana gula medepak ke sampean manter pada bisa ngamal laki nomor 4 paringi rezeki kalaben gempang rizqon wasi'an halalan tayyiba empian seahli atu akhiring tua nikah eka gempang rizkina sampian amin eka gempang sampian mungkin usaha taklim sukses ajualan gagal ala kunikah kala kali orang coba pebanyak sampian sampung kering sepone sampun setu coba pebanyak tu aki pebanyak macaki Quran lebih-lebih pun mari bojang pinta ke Allah sampian yarzuqhu min haitsu la yahtasib bi Allah bakal ibri ijalan rizki saya tak ikasan ka dari man kak diman telimun sampian rizki na seret takut keng gula ben sampian tuman andi salah kering tua 2 salah kak dinto tak minta sapora ben sampian tak atu aki gara-gara salah ni ke bi Allah gula ben sampian pakun tak nyaman odik dengan itunya nika nanti kembang rizki na kapi manter sokia kapi terus sokia oh iya pada Bentar pada soki. Tapi nikmat saya paling raja nih kebeni soki bu. Nikmat saya paling raja nih kan apa? Sehat. Cepon kanjeng Nabi. Nikmatani maghbunun kathirun fihi ma minan nas. 2 nikmat saya paling raja nih kebi orang yang ku beni nikmat. Situng as-sihah. Empian bisa tojuk 3 jam nih kebuk. Empian tak kira mikir pak. Alhamdulillah kok tojuk 3 jam. Tak kira mikir nikah. Paling saya pikir. Cak habis cok. Salah taklum datang pak acara makan 1 jam taklum bener sini kan oh ya enggak mah itu konten ngocak enggi toron gula mana empian sih bisa tojuk nih tak kira mikir alhamdulillah kok tojuk 3 jam tak kira sah tak kira mikir nih kembian saya pikir dari mesti terus melihat emas saya terus melihat kodung saya terus melihat bener padahal orang saya ngamar rumah sakit bu orang saya sakit makin saya impus kak dintok tina cong kalau ngajual korong kok bisa toju orang si beda sakit keng terus toju enggak sampian nih bu oke terus toju enggak sampian kuliban sampian si bisa toju tak mikir cak toju nih kan nikmat justru saya pikir pese si beda luar kelampi si kita melek emas si kita teroe orang si sakit sakit tina cong emas jual korong kok beres cong tina sepeda jual korong kok beres keng terus toju apa deben sampian si toju tak ikhresah toju nih kan nikmat sehat orang ini kemun sehat nah apa nyaman bu makin numpak alpat keng mun sakit tina cok jeraja penyakit tak usah gagal ginjal kanker kronis diabetes usus cok jeraja tun butun 2 situng be ese kanan situng be bengkong kacer tompak alpat aja tapi polisi dedung karena kulit ternyata makin numpak alpat mun sakit tak kira nyaman bu bener sampian mun beres makin saya kakan kok gerang dengan morong kibu jana buja capi saya
Sampean makin banyak pesen bisa beli kok sape keng mun sake kok sape deh paek buk. Bener. Makanya aja pun kakak gula saya Jakarta, gula kan di kakak di Jakarta, kakak gula tuh mana debu senikah. Walau makan sederhana, ikan asin sambal lalap, ya kok. Ikan asin kok gerem. Walau baju sederhana, asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga serta istri punya 3. Itu sehat atas bawah. Cihuy. Cang ni binian lagu papan tak kaya je ko. Tahu leda iya buk. Mun cangkek lagi cocok lagu dia kena ko. Hah? Hah? Aje, sabi ko anak cocok ya kok. Allah. Nika buk. Mun reng bini rok pengajian ngempun anak nika wajar ki. Mun bedereng laki ngempun anak nika tanjung reng laki hebat buk. Dimma bedereng laki ngempun anak tek nika gula mangke ni. Tambu sekali bergelak cocok ya kok. Cocok ya kok. Mun ada gini kaki. Mun bedereng laki pangempun anak rok pengajian nika ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, deng laki perhatian deh bu. Kemungkinan nomor 2, takok ke bini nah. Tapi kemungkinan nomor 3, beni anang tibi anang janda deh bu. Kan beda lagu nah. Bagaimana merayu janda sudah ya roh. Ambil anaknya oleh embuknya sudah ya nak. Jadi ini kan biar anang tibi kan. Oh bukan kompoi. Aning kompoi kan tibi ni terlogi ngujak cocok ki buruan lah kompoi. Payah yang dinak dia. Melandi kompoi bini telok cocok ke kok. Sapan di laki deh bu. Tekku HP na bahaya mari na deh bu. Hah? Pon. Mbian satu akhir yang tua pun berapa jeng situng sampian etoles nak potong ngabekte ka uring sepo. Amin. Nomor 2 anak sampian bekal ngabekte ka sampian. Amin. Nomor 3 putra na sampian bekal rukun satretanan. Amin. Nomor 4 sampian rizki Nabi Allah bekal ipagempang. Kortu akhir yang tua rizki sampian bekal ipagempang. Saya nomor 5 mata ala husnil khotimah. Eka waris mateng iba iman Islam bu. Mpian kortu akhir yang sepuna tambuh pun berapa jeng. Bila bayi mati sampian bekal mati dalam keadaan mati ngiba iman Islam. Amin. Mata ala husnil khotimah. Amin. Ni kekenikmatan sebaling raja. Tina makitunya tak pati banyak. Tina makikulaban sampian kek saken. Keng mun mati ngiba iman Islam. Kulaban sampian bekal selamat masuk surga. Mantar husnul khotimah kapi. Mantar masuk surga kapi. Terselamat kapi bu. Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah. Akati epagleen mangken apolong bunga mangken manter budian apolong bunga boleh manter tapangki swarga agleen boleh mun sampian selamat Khalil Yasin tada sariaki keluar bu mun Khalil Yasin seselamat sampian tada insyaallah sampian sehari ya bi gula mun pada tak selamat pada cek jungre seharian bu. Ya mun pada poton dak mau. Keng masak pah poton kabeh bu. Make Khalil Yasin pada kira pikiran bu. Lo itemu cek masuk surga bu. Lo itemu. Polan saya ceramah. Cang siapa penceramah jamin surga. Punten make Khalil Yasin lo itemu cek selamat. Mangkana kiba aki mun sampean selamat nggih bu. Lo itemu pada Rabu. Polan saya ceramah. Kula malah saya kira pikiran mun tempo Nabi tibien. Saya ketakok takok budian pas terbalik. Takok Pak Khalil Yasin rese masuk neraka bi'tibian pahambian saya hadir saja masuk surga siapa amin jebuk Allah reken kole papoton naga tibi lah ara Allah saya ketakut takok gula kan neraka bi'tibian ambian saja ke surga amin ya kok Allah reken ko ero ke poton ke tibi daya
Ara apa sih aja apa daripada selamat deh iya. Saya ketakut aku kok kan neraka tiban ban ke surga amin ya gua. Ara ami tak yober teh mana turun di mobil ki burung kok bu. Bapak mulai ke iba. Oh tuan rumah tak langkong tuan rumah. Tuan rumah cak gulian gelo. Oh tuan rumah ternyata. Tuan rumah cak gulian. Tak langkong tuan rumah tak. Oh tuan rumah cokot kok berkah dicontet kemarin. Tuan rumah. Lah, magi tedung lo papa tuan rumah dia. Pon. Saya pada Pak Guna magi sampai agak paham sampean bu. Dekik pan mari beja ngasar siap langsung ya malaki. Tua akhir yang tuana bu. Salah sampian oleh mak. Deng tuana sampian sesetu ku tak ipasalamat bi Allah swarga bu. Titimpian kura tua gi buru kasah. Empian oleh mak. Ring tuana empian siampon setu ku tak apa ipasalamat bi Allah swarga. Titi ontong kapi sampian ontong ring sepona on. Siap ngamalaki gi. Eke enggak iya malan lagi. Bu kempang. Mari ini kapah tambah ayat kursi sekalian iki bu. Pon saja mangkon bu. Hah? Kurang? Kamu kurang? Aku udah. Lah. Lah kamu kurang mana aku udah. Aku. Napa? Oh, mungkin kalau aja tuan rumah di kibik pantainya. Kula mari maurib harus nyampe di Bangkalan Kota. Ada pengajian di KPU Bangkalan Kota. Jadi kula mari bojong jemaah ngakan gelu mulai beri. Kok kita ngakan bukan. Yang di buru dapat ero tojuk yang kuking di beri langsung dipanggil. Tak diberi apa-apa nih ero tojuk gelung kok. Aning tojuk ke dalam tak beri jajan tak beri apa lekas. Langsung dipanggil kok kita madok remeno. Lama dia naik pengakan dulu bukan. Jadi ba'da maurib harus ke Bangkalan, ba'da isya sudah harus menuju Lerpak. Jadi Lerpak ini ke Peleman, depak ke rumah tengah malam, besok pagi berangkat ke Selempuh. Itu kapalnya 18 jam. Tu akhir terselamat lagi bu. Teka tak apolong benik-binik kok bu. Kaderina setero matekah aja coreng ti naman terbi Allah ibu sebudian. Napa? Maka iki belum kapal pada remaja banyak orang bu. Tak mun bi-bi-an bu. Tak ada percuma. Kengret ngaret di boy karo. Amin. Para Rabu dan gula andi program Bangkalan. Mun beda tempat ada masjid di kasah. Gula abangun masjid tempat sedek masjid dan ika bu. Benih renovasi, mun renovasi gula ten. Tempat Roma labenya orang abangun masjid tak mampu keng ada masjid tu gula abangun makin ampun kenging situ masjid ampun bu makanya gula rok pengajian mun tempatnya kebegela tak majalan kerdus gula terus majalan amal tak napa begela tak majalan kerdus munten gula majalan amal sambil maca asolawat mpen diki solawat deki pian mun kesukaan nyumbang kan niat ke sedekah ring sepune deki sumbang agina ke masjid saya bangunan nikah. Setuju sampean? Mak kita setuju pak kuni pajalan biko bu. Kule sambil maca solawat, toreh atas sakala ekatna irep 2006 panganyol bu. Iya kan lah pakunda iya saya pel iya. Kan nyari 2006 jelok papa. Saya penting ikhlas tak ingin bu. Minta tolong macalan lagi plastik minta tolong pajalan lagi. Minta tolong macalan lagi plastik. Mau ngetung kardus abit saya Maria. Minta tolong majalah lagi plastik. Majalah lagi plastik. Minta tolong. Kula sambil solawat, sambian solawat pakai aja ki. Pas solawat dan sareng ki. Pakai aja pak khosok, keng make khosok cek medem. Takok kerdus selebet tak ketela. Nomor medem sudah ya. On ngereng. Majalah lagi plastik minta tolong boleh. Sallallahu ala. Majalah lagi plastik.
sallallahu alaihi. Berkat apa keluar plastik apa jalan. Sallallahu Muhammad. Lakian macam lagi plastik juga. Sallallahu. Wala beda kesukaan nyumbang. Ya Habibi ya arusal khafiqaini ya Habibi ya arusal khafiqaini ya muayyad ya imam al-qiblataini. Pagaja sallallahu sallallahu alaihi sallallahu alamu sallallahu alaihi mar'a wajhaka ya karimal walidaini hauduka safil wirduna yawman nusyuri sallallahu sallallahu alaihi sallallahu alamu sallallahu alaihi. Tak langkong motor asin ku kerdus takut beda si mole tak sak-kasak. Memik kerdi dia gelak banyak sini ku kerdus. Okey. Oh ada cecer rengki bu. Bata kok mole tak kengki bergabung kono tu. Alhamdulillah. Motor sekalangkong ajunan saya nolongi macelan plastik sekalangkong iki. Sekalangkong saya nolongi macelan kerdus iki. Sekalangkong ajunan saya nyumbang. Sekalangkong ajunan saya masang. Terlebih Allah ikan tenda lebih banyak. Empian saya masang kan niat. Engkau ki buru saya masang ike bayar benepak benembuk saya mati saya kaki. Alhamdulillah masyarakat larangan luar bek lambek kapi. Kerdus ban plastik pandai pacalan tanang ngai pasang kapi daya. Tahu apa nyabek apa ngalak saya dalam? Hah? Oh nyabek benih ke ngalak saya dina mana? Waktu kok apa korangan? On, segak dintos ibu saya pada pak. Sapora sambil kerja tadi ibu. Teriama lagi nah, teramanfaatah. Kula tak bahas almarhum Pak Nurakyat ni ampun selamat ampun. Saya nggak tenuruk mulai nenten. Oh, sekarang kau nggak alhamdulillah nyumbang kapi. Dari bawah sebi Allah kapi engki. Motor sekarang kau sudah jengki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rekin borongan kok ni. Pola soro ngulung lama apa mari ni gula buta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyina wa ila jami'i arwahi abaina wa ila jami'i arwahi man ijtama'na bi sababihim wa khususan ila hadratil marhum Bapak Nurakyat wa usulihi indal kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. La tu'adzibhum wa adkhilhumul jannah. Allahumma in kanu muhsinin fazid fi hasanatihim wa in kanu musii'in fatajawaz an sayyi'atihim.
waj'al thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna fida'an lahum minan niran. Allahumma khtimna bi husnil khatimah waj'al akhir kalamina bi qawli la ilaha illallah warhamna wa jami'al hadirin idza sirna wa saru min ahlil kubur fa illam tarhamna wa may yarhamna ghairuka ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.